Kajela Meglia menta kala kenjo syaka sanpos nem jong jingyo ya kajela bapura handre kidang don sibun kijuduna lada pai kmat syaka tanan kakoi kakia bat kumjuru hakabai dei bat kepuli putih hapo kajela. Nakaliang Pak Joseph Pungrup Upadai Organizing Secretary ke Meglia EMRI Workers Union uloong bah dien ba kajela Meglia kala kenjo syaka sanpos nem ke jingyo ya kajela bapura kidang don sibun kijuduna pak sorkar kadewan pai kmat kamtam katanan kakoi kakia bat kumjuru hakabai dei bat kepuli putih. Ubah Joseph uloong balalai segi caka ajing sumar kum PHC ni CHC onlap sibun ba kijuduna bat kumjuru ik skul sarkar ni skul sinong kibodan hanong kendong kimbiang satya ki jingdon kam kumtala don kam ya sarkar ban paikmat ba hakini ki arbanta haswa ban kenjo saka jingdap san voice nam jong jela kata ka jing kli jong fi berstanat ladang ini keren ya kata ka jing yo statehood jongka Meglia jing ngi ladap san force nam menta pendai haduk menta san force nam nginang i benang don sibun ki jingdona lada fini keren ha ka koi kakya lada fini keren ha ka education lu tekini ki artli ki department ki ba hakmat ya ka jai bangde jongi ya ka state lu ki ba hakmat ka help bat ka education tela dang ini kan yang tak statehood ke ayo san force na mental buat dang iru borok ngi dari ngile jak PSC ngile jak CHC ngile jak dispensary ki bun ki infrastructure ki 4 biang ada ngini kan ka school lu ka education lu pindaya ki bun ki school sinong ki school sarkar agi nong kendong ki bun ki 4 biang te ngatrai ka government ka dewan pai khamat ba cha kani lem kumta kani ka statehood ngi bang yo san force nam kan sapoi muta san phuai kan satam ya kan san phu kan sapoi san phui kamu san phu rum patla li te san phui tingin expect you tingi kwa ba government na kan ka san phu nam jongi bang yo menta ikwa ba government ka deban perkhat ba kan ai ba kan ka san phu nam statehood ka bang yo ka dei belong usnam ba sai so ka yangi kom ka jai bang riu kan kom ka state di bora oi kin yo ajing mentoi kan na kan khamtam na ka help khamtam na kan ka service ka ba namar ba bling ong pi ka ka service ka serve flood you baru spa baru bodok namar ba kumbing ekran mana ka meeting na ngila ekran du ba ki ambulans PHC ambulans CHC kimdan ye ki facilities jong ki kumbadan ka 108 den na takada ba ki pajba rengkat ngini ekran kelum ba baru spa ne bodok ki VIP ne ki officer kinu ginuru haba ki don kam emergency service takamut ki phone ba daka 108 ambulans kata gi de ki case ki bangila bun bangila aten dengan ekran ki officer la na ekran ki VIP la na inuru te kita ki bangilap tengah sobun ong ba upat ba odon kam ba kani ka ambulans namar ba sakawiru ladang ini akran nakalyang gipat ba kidon hoy to kidon ki seng balang ki bodon ki ambulans sajong handai ka facilities pada kum ba kadon ka 108 ambulans kim don den tak daw ka 108 ambulans kalong very important ki gipat ba kalong very essential hak ba ba service namar ba ngi sen mengila let tang mengila access sen mengila access tang mod on road tang mod yagi patient ki bangikit yagi ginu ki jingpang ki bangiyo kemud ngi handle ki nadu na yeng nadu na sin chadu hospital te tat hadun lapoin hapo hospital dan ketu ngi lai ka jing start jong gitu gi hospital pre kumno bikin handle ki handai ladang ini keren nasin hapo hospital te kemud ka debi kam jongi te kumi kita tengah atrai ka sarkar gari mentit umar babun hi gi patient ru gi bedla sitom jore igim tu dan gi baklat no external lada kim yo ya ka transport ka babiang lingba ka ni ka service ki babun bolong muta ladang ini keren ki RTA case ki assault case ladang ini keren ki pregnancy case ladang ini keren ki snake bite bengi sayo ki bepu persen kemna ban kersan slam kemna lada kambiang ke transport lada kambiang jekat sumar lada ka jengai sa jekat sumar obviously kin phone 108 je tangi pan po ambulans ngila le sibun ke assessment ngila erap ki po nanti te kum kita long habi kan